So hey guys, jotono haino hai lam sungpiro ani BGMI eSport tournament ni update not ye hingke tini hingke tol kono len ya kaisa tournament ni bagai se phayo thamnelo nukhana bukti hai thamnelo hai pa chijaga nasuk bai tournament ni format rok tini abono tuino sana phayo tournament organizer ka sungno khayo sung organize khayo tournament no ke nora aboni poster nora yang sajon nogun tokhana ke sung khanyo 2k ni tournament 2k o mane 2k o ya man 2k ni kabang ngi manu jorje sponsors rongma hagate 2k ni kabang mano 3k 4k 5k mano gitei entry fee ka free entry fee inke norok jotoni bagino free inke norok no bike racer khanya abong phunugane kata population road map rok naine legene road map ke price distribution of ka naine gene ke sung to mo organize khai tongo mane ang sung nijin khaita organize ke norok no tak phunugan pila road map as it is road map mane tamo abong saitoi sapirene road map mane tournament ni full qualify simi final jora bahai ke pula tongo no yang side poster nogui tokhana pula tongo qualifier nong confuse ngi tokhana barban side tongo entry fee khoksa nangya free of cost norok free no thangima no tournament no ke thalai pula qualifier top 6 qualifying nai quarter final tongnai 16 ta team tongnai 16 to 18 ta team tongnai group kaisa group o inke top 6 qualifying nai quarter final ke basaka road map kalani je top 6 bahai nongi mano like tota match ngan qualifier like 10 to 12 point noktalang ngano qualifying ngane ge quarter final of same nongnai 16 থেকে 18 ta team nongnai kaisa group o ge top 6 qualifying nai top 6 qualifying na semi-final ge semi-final but same no happen not semi-final team easy semi-final 18 team or top 7 saraka top 7 qualifying nai ge top 7 qualifying na grand final tongnai 16 ta team ara 18 ta naya 16 ta team nanai because grand final bla inke no nukhana sini tournament ni road map inke sangta bonong no prize distribution phunugane sini tamo mo je prize distribution phunugui tongmani abo 2k ni si jodi se 2k ni se kabang khage 2k ni se kabang khage sing o prize pool na te bari nai ge mo 2k ni simisi ge 2k first manai inka 900 manai first second manai 400 noria poster of nuin tokana third manai 300 fourth manai 200 ge fifth manai 100 free baite busukba hera nor rang khoksa zara nang racer khanyam bagai ge abagai no sing 2k nin khaigra kha sing future o teb khanye ge free of ke mvp bo 100 manai ke norok racer khaimano ang sound bike racer khanye no racer khanye hinga ge ani video ni description o thani ani nijini phone number tongana ajaga text khaji ang nong guide khaine bike racer khaine tei barban side tonga rang khoksa nangla jorse ang rang ektega phanong no sange unsubscribe kharimon norok comment phai kutuk phaimon ano ang rang sanonai naji ano text khaji an description an phone number tongane ke ano contact khaji tekasa update o tournament no tuino abongkha org face mane norok buchiana maximum team no org face mane kaisa tournament ni direct invited mano haitabo invited nana bagai org face kaisa match mane muthungnai abo tini hingke 18 tarik hingke khana 19 tarik khana muthungnai 9 to 11 abo no tui detail nangke ano text kaji ang sauna abongke org face buying nai entry fee amka rangana nai ta mala direct nang hashtag 1 nane nanga jao thungi hashtag 1 2 3 roka direct semi final slot chamani chanai direct semi final ma thungi chinai ke te 4th 5th 6th 7 roke quarter final slot manai
entry fee ang sauna ano tax haji ang nong saikhanarene khanang nayaban match kete besba nong na direct semi final slot mana jodise nor ano or face nor heste 1 2 3 ma haga direct semi final slot manai enke tei tam sajano tong hongke enke or tournament hangke sini se sing nijin organize khai tonga bagay yong kisa support nango like free thang free nu nor hapaji sing jodoro na sini tongo sini sinti prasani ba sing nor thangana nang khakhayo enke jotono phaji ke ano contact khaji description link tongana te yo tolabo and number automatic fight khana ajaga bang phone number ran contact khai dere phapat o tournament board chimi chengna sajaya ko tournament chengnai next month chimi july 5th ya 6 rong chimi chengire nai like asungno apre abon pore angte slot na gya 5 tarik jore rong slot na nai jore slot ode khai pungui tokha dati no slot nana chesta khaleji ke ang number rijak ar text khaji ke next tournament update ang phaiberan tosha ke malle ne next video